Asola fund chibesa chiria. Abaka sahi abantu ngo benefit bane chibesa chiri. Baka sahi. Are you sure? Asola fund? Yes. Hey. Abantu ngeza chiri chibesa okwenda wa kabesa. A problem nada na miki. Yes. Eba bale kobe kabasaye. Kwa bate na mbele star 254. Kwa Asola fund kwa nyoro ile limit ya 500. Wakana ani kwa kabese chibesa chitu 500. Wono go wakana banya ko mendraki a limit. Do you know that Nairobi abantu umuntu narora mwe 500 and akore biasara a weekend ma anyoro osiri efede 5000 and akore no ni great kia magena and anyo taliga magena aho ni magena and akore a tray ya moya magena aho ni wika saini go kore and akore yende wika maroko ba oni bune bitoto onyorire faida na 500 lakini bono aba sai mbaro bali ko kabeza chibesa chirika ko kabeza 500 chiriko so libweli kikwairwe kwenda kwali watika wakana kwanya tamu Asola fund ko abantu mbaro sai limit ya kire baka 3000 ndo kwanzire biashara bila mkoni ayo no ibye chianga lakini bona senge njo monta kabeza 500 jiriwanga kuwakana wono tika ikapanya yanya kodai bona kiko na ki limit yabo mbao gukini bese njo wose kwa take time wa default to wakana mapema unere problem so abasambe mwanzo kumanyana ki ekero wa kabesirege ntokete no chiro ni chinchiro chinde bune chiapa tala nchiro tinyo kwa chiro ni nchiro chinde ekero wa kabesire romyo otaka neti mapema eba mbao no wocho akane mbao limit eba opunguza lakini kero wa akane limit eba ogo chiro ni chinde chonse Asola fund yarenge buna akaruni go support yabasai kwa 500 kwenda kwa naona magana kwanya kooni lakini wana basai bas kwisi pachita university wateba nje ngoni magana para usengole rangi nganza kwa kaiba ndebigoro to ta kunyareke ate takanyega siobisi nega siobisi abantu bali bali ke to kunyoro montali ke 20 years abantu eba sai ba scheme yaka baka 55 ko 60 ndi abantu bakorta imagine okanyika abantu bali tayo mayiko so aba sai lazima bateto meti na Asola fund ngo kolere abantu bayikiri chironi chilimit baka 3000 yeah